Ni presumai phi baro shakani ka channel ko jungi but hakani ka video ngin pay ikini ki post ki banok chala tamai po shillong. Subscribe ikani ka channel but turn on your notification bell ru khana mo phinum do iki videos ki binga upload. Phila ban follow ru ya ka Instagram account ko jungi. Yang ini ki post lapalai taka ni grams mentau banai a rajar opsaw. Ki keteng jungi ki post ki longkum ne. Project research scientist, project technical support but project nurse. Kelas date lani katarik ke bakado bapilaban submit iki applications kare hausan tarik benai September arajar apsa. Ya ke project research scientist medical ke balai kawai ke age limit kare lepusan senam. Ke salary lani ketulak pada Henry punyo hajar bat punyoru ya ke housing rent allowance pakai educational qualification kalau kumne. Pelade pendap ya ke MBBS lani BDS pidon kam minimum shisnam experience lani residency ba pidai ru banang ban kran bat ban communicate bha ha ka ktin lokal lani ka ktin khasi ya ka post project technical support ka balai kawai ka upper age limit ka dela pesan snam ka salary lani ka tulop ka dei apu praja rakshi bnai ba phenyo ru ya ka housing rent allowance ka educational qualification kalong kumne pelade pendap ya ka graduation ha ka biochemistry lani biotechnology lani bioinformatics, lani life science, lani allied health science, lani clinical research, lani physiology, lani nursing, lani medical lab technology. Bap hidon kam minimum license experience, bap hidi benang bahaban keren bap communicate hakatin khasi. Ya ke post project nurse ke palai kawai, ke age limit ke day life post 6, ke salary lani ketulop ke day 8,000 rakshi benai bap penyoru ya ke housing rent allowance. Ke educational qualification kalau kumne pidiban pass minimum second class haka general nursing but midwife course ke balai senam pidon kam minimum shisnam experience but pidiban nama bulan eligible communicate ban apply kini post pihaban apply online link baka Google form link baik kini ke link ngal po description jok kini ke video pihaban paru yaki scan copies jongki documents ki jongpi jakani ka email ID inshort.tbm.nigrams@gmail.com haka subject jong ki email pihaban a ya ka keteng ke jong pi dash hadin sependap ya ka post ke pi apply ya ki candidates ki ba shortlist kin sepentep haka website lani kin sepentep haka email